Sheikh Mara hi Dubai Royal tu Sheikh Mohammed Al Maktoum fanute zinga larle du berpol ania a Instagram page hi active takin a khoi thina followers po magta duai khat chuang anei tun nai lo khan lal fanu hi maktak mai social network atangin about a thut mai a fans ama en thareng thin tu te chuan about thut ma thil thlen dan chu an lo mu man ani Sheikh Mara chunga hian eng thil nge thleng ta eng wangin nge a Instagram page hi alo delete photo na chan apa nen boina an neem ni heng zo na sang te hi a chan na se turin a top thlengin ilo endonia lal fanu marai hi adu omna a fin na le a hoisen na wangin riat a hlo hle a hei hian mi te lom a hlo pha bok kum khat le chan veliam ta khan Instagram a followers nuai khat sing riat chau aneya nima sela tu na chuan makta duai khat chuang anei to fans ten anun man dan boi tak chu mu no man ti ani nima sela tu nai lok khan Dubai lal fanu page hi about a thut maya amaro chu darka reilo te nuwa alo lang le followers nam takin a post chen khat delete ani ti an hre theya chung zinga chuan rapper French Montana ne na an thalak dun na thaliam ta hunlim tak an man na te angkha abota ani hei ba ka hian thilpoi mo tak mai Sheikh Mana apasal a chen na thu a post ngai po kha delete ani amaro chu atuk lea Instagram account hi mu tur aum talo ni tam tak chu a followers ten lalfanu account bo top dan chu a chan an ngai ven hlea Dubai lalfanu Latifa le samsa bodan ang khan abo ve mayang di chu an hlau hle online news website tam tak puin Sheikh Mara page delete chungchang hi antar lang ani kar ni liam hnuwa lalfanu hi be sei lo dewin aron lang le ta thut maya tun juma hi chuan apasal hlui le French Montana ne na an thalak dun na chau ni to lovin a perfume divorce ne na in kung kai na thalak le video zong te po abo vekto ani e perfume ngat phei hi chu marai shingnun bung thar kai na poimo tak ani amaro chu a perfume brand account ero delete ani lova e page ero hi chu a page dik tak abo lai khan active takin amang thei thung hei hian zo na tam tak asiam le bok tuna chuan Sheikh Marai page a thalak post har ber ni ta chu afanu ne na thlan lak dun na hi ania kammangai ka engkim tin capsona aziak ani chun he post hi engwangin nge update thut thalak dang zong adilit sia Dubai Al Maktoum lal chung ko hian an thuruk an thup thiam hlea chung ko boina sang van tlang ma a an soi chuak mangai lo nima sela chanchin then khat chu dar tok aum ve thova Dubai Royal tu Al Maktoum anupui Haya bin Al Hussein Inglena tlan cheta le lalfanu Latifa le samsa te bo top dana Sheikh Mohammed inrol dan kha min chiat thak tak ani heng thil te ngai to chuan marai hi chu danglam big tak ania a followers te mu turin thil ti puina a thalak sang amimal chungchang le thil sang te a post chain ani in nei arai hun lai a fanu nei lai te a posa marai hian khovel mu thei turin ama chungchang hi a chop chuak vek ani ber mai a in cheidan shimshima po adang lambi klea lal fanu dang te a in cheidanang hian anin chei ve ngai lo tin apasal Sheikh Mana Instagram kaltanga a then na kha mitam tak soi zui hlo em ani bok athu soi hian in hial na tam tak a chok chuaka a hoi sen na puin mitam tak ngai san a hlo bok lal fanu hian apasal hi anin ne atanga kum khat na le a fanu pi na atanga thlatam vak lo liam hnuwa a thena ti chuanin anin thena atanga thlatam vak lo a liam le hnuwa marai hian a sing non bung thar chu kain Mara M1 perfume brand chu ati chuak ta ani a perfume hian
intluk tlan na le zalen na a entir bok a perfume hing hian ama mi mal nun chung chang a entir awangin lalfanu hian mi tam tak ngai ven a hlo le zul tir pha ani a followers tam takin marai hi an supporta avan doina po lotlin na a chantir thei ti in an soi ani ti chun marai hi rin lo dewin American rapper French Montana nen thian ani zuilea interneta an pahnia Dubaya hunlim tak an manglai thalak le video chu akhat vekhi ani ber mai marai hi rapper baka hian Dr. Mara Lutfi Emirates stem cell Dr. Masaber nen karni chu an pathum hian hunlim tak an mang ani fans ten marai sing nun mangai na chungchang hi an ngai ven rurenga French Montana nen hian anin ngai zong tak nge thian chau zok nge an hianga ani lo pon a perfume brand thar promote tu tan amamo zok niang le an pathum hian nileng in hunan mang thina jima ten workout ta kamela ten chon baka lir thein thalera te an tlan boka rapper bul chia hian marai hi achung heng he fans ten an hun man dan hi an shenghal wata marai hian rapper hi a divorce perfume pe ani tlani tlak dona sakura an chuanga zana po mei albula hunlim takan mang ani mitam takin sekha mara hian alan dana thlak ti an shele ta a asam dum chu abuanga a thlak le a amma alan danang kha apule ta ani sekha mara thalak le French Montana thalak a viral khan amutua piang ten an lo ri engala tunai loka rapper chat dan chu an soilang ngal comment tu da chuan French Montana hian amale PDD in car thu thang tlan chi sanatum nei in an tarlang French Montana hian headline strang lo na chan chu ama ne na hunan man dun na video alar tak chiam wang ania PDD hi human trafficking wangin man ani Montana hian video min chia thlak tak chungchang a hian comment al nei lo thong mitam takin an rin danin Sheikh Mohammed chu afanuin ami mal nun chungchang mi zongjong sheta tar lang chu alung oilo ani an ring French Montana nen hunan mandun na hian social network a soya hlo anerongot lova Sheikh Mohammed chungkoa boina lian tak achiam ani fans tam tak tan chuan athil posi a hoisen thlak hlea nima sela muslim dana ero thil thatak ani lemlo andana chuan meichia te hi anmi malnun mi zongjong muwa pholan phal ani lova ambik takin inchen nuwa marai nun dan phung po hian ani na taka chuan soise hlo vio po ni se thil om tak ani ome heng wang te po hi ani mai thei a Instagram page te po hun reilo te chung abo na chan ole khati zong kha tun tum video wa marai Instagram page bo chung changa thil thleng sang kan tarlan thei te chu ni e video dot le kanin hmul evek do nia